claim dun bompen, Congress long claim dun bompen, CPIML, ASDC long claim dun bom tuman, pini jiri jainsi, JOC, APSLC long nakin join dun tuman, nilihin pen kaculu pada lokado, jakom pemucot anak, lasi nilihin pen namanya aporan pompelong, ili tumulong itu masardo. Ili tu masalah beli itu mapor ke orang malam itu arjumon na, sida me nang itu mathengno, nili nangarjak dia lopor sini li, soni son thom bagalam sini li in benda, nang itu panan panun porjorpo. Ili tu all party Hills Leader Conference, amahan ke theknan ko, karbiang long puthok amahan ke thekunan ko, laki ili tu kadu ko beda chini lo. APSLC along kacesong dunwe mate APSLC along procession pencenglo rally pencenglo kacetong dun kacerap dun han 1960 ho haro kresir kebra shoke panikana ho pen declare dun bang puri to masar jaya kata dulu biniar ini tu long kupai kime ha so ho Shillong long Charlie bom ho Karbiang long patame Autonomous state nanti buke handun, ili tumlong, akhirnya Jonathan yang tiga tahun ini jetong dulu nanti tumatengno. Lason tak si, halaban so 1969 ho, ili tum APSLC, tum kedeng dunlong lok je hemprek, ili tum panan pateng dunlong lekden ajoksi, bini putar APSLC Karbiang long bang lapen NCLs long bagi amahan ketek tuna. Lalu kade. Lapenang itu mana pilih sini lo, APSLC Jongsi, amahan nang tek today, APSLC pen Jongsi, kacesong, hemprek a movement want to take lo tangte, piniar nike, kaprek a party litung incap eta Karbiang loke, hemprek a party long lelo. Kalau mana, BJP apa litung tek long lo, ala litung Delhi ki jo dampak se hemprek ke handam. Kalau mana? Kongres itu lingkan kre potek long lo, lata itu phan, nangka cubai ambil si lingkan kre pokolam dilo. ESDC lagi kaduk beda itu kaduk beda claim dulu, hemprek nang one pi bon pas itu claim dulu, sida itu phan, alang itu nang one pi hek beda lo, non bangke kaceplan tu, APSLC benjongsi, labang so 6 sidul ta, pantang dek lo tak dek, kaprek a party ke 6 sidul alang kaning je, high je bangka awe. Autonomous state yang dia lalu 6 schedule Allah, 6 schedule aron Allah, paragraph 1 to paragraph 20 ke thanjia song jata Karbiang nomor lu piniar ni awe. Itu pinicoran lagi under the leadership of Sir Jai Kathar. Alang li fere repin Karbiang kai mate tribes dumpan, hills tribe dumpan ka jinso, ka jinghon ke tepen. Alang li labang so aron ningkan proxy ket pip joy aro alang linang opip do dama rat theng nang jaida ini yang si alang li itu madang than thek lo dang te hawar ke hat LC son loke Karbi itu demasa tu APSLC long nak join dan baik ke ilun theglong lagaji sida aron lampen han lo aron lampen pachini lo kaduk kawetan itu pini Herak repin pen APSLC long dan cepat jong untuk lain lo ketinai itu sukses tu lain lo ade lasi adun tu nili puntung bang lain lo ili tumpini my meeting cengcia ko tame ili tu Karbi tu aron barim pen koson si arna mapan kacung dukma kacung rima arna mapan koson si kacar doma labang suicide ili tu makurusa rompiasa novel bongkrok arnam ki putai tung ekonom lo de lasi lasan taksi ili tu ma abhi lo ne ili tu ma pinyu lo ne anjir lo ne tun dame pada pen ili tu pandang khan lo hong hari lo aron bari metu kithi ke jang hot tame lum tu mo pensi hat chom rong me an ke thondun lai boi patai tu paklang kon lo non ini tu Karbiang long la pen tribe setuman Karbi de masa kuki remana ga pen cenglo
tum kapere meme nai bang kupilo na tum chini lama BJP atum pulo lapen BJP atum bangke RSS tum sikapang tangko non hat jam itu along ya song jam sedang khamlo RSS long ki kan dun bombe kachini po ka job non RSS eno pula bangso kache war penon APSL silo ile tum khan non hat jam laman jai pon lasi la so RSS tu bongo sena tu BJP aphan toy pen non India parliament lo ahur pajotu da sai claim lo ye claim ni ko pinoma uniform civil code labangso aron non kapapas ye pa BJP atum body bonglo RSS bongo sena atum BJP aphan ka toy lo lasi non e boy a parliament 3 election non e boy IMP election jomsi BJP atum power one low bulutante uniform civil code apake na papas dek pakadi jomsi uniform civil code jomsi papas dek lo bulutante mohet jom ile tum nada duhui di tum ki phima cheng dari tum chiot long le bata itu Arnam Khan kacogom kacardi bongkrok arna ki putai itu kap ki puja or chilong lelu pinili tum kacing tha ajiso apindeng sumpot kaduk wenang itu kacing tha lata itu kacing tha ji or awe lu lain lo kadi uniform civil code podang pelake nang itu anda chini lo uniform we kopilo uniform ke itu nang lo podang pe isi bangkala RSS to uniform lo kadi isi itu theklong po student itu school kitun pen kacing tha school tun lo podang de uniform nang kadi hal bangso appear ye pasi uniform sida hal bangso uniform ki pudang bage do dharmo ta lake isi venanji cultural ta isi venanji pindeng sumpota isi venanji lapen kaduk kobe election ka jenglong anda isi venanji kusibang hala uniform civil code lo make tum lo la si jongsi BJP aphan jongsi itu Delhi power porang tulong lo bulotang te kalukson nai kivirdun nai je bangke itu non kacekro aron barin non ini da aron barin matio ini tu mason pindah aron barin tum doan bangke kalukson nai kivir nai je tum lasi bangso bil jom siapa pasal dia dia pan pelante kar piang long pen MP ke cotoy dun bangke BJP MP ke bahai hendan po kali te APHLC pen regional pen ke toy dun ini tu masalah jaga kapan bahai vek la ancor la keluarga jom sini tu nasi toy dun dhuret lo tante uniform civil code ke kroy dun lo uniform civil code lo ke kroy dun lo tante lage jong he arit non ching di kan thekno jong he duhui di tum cheng thi thekno jong he abong krop arna tu thekno la ke tum jiwar jor la pen pirthana globally adep tipen langdam pha itu aron parim mate karbi dharmo ka kiklem go adum ha Pakistan adum long namima ha Afghanistan long namima ha China adum long namima long le uniform civil code wan dermat Kristen adum vir chohi pubang virre Kristen adum ha Australia ado ha US ado ha Burma ado ha Bangladesh ado kaduk wena long kata ada din ado ya sita ili tum karbi hong hari mate aron bari badu ridap ete tum long jima la sila bangso uniform civil code BJP tum ka pambasi ku bangkalage thang kali aron bari tum han pawir jok ki tuan lan ben la sikadu pada cedon unde gadi kroi kre gadi jom si kroi kre pulo tante parliamentary election abot ili tum kaduk kawe tame ili tum asar jaga tharkan vote PM dan vote lalu pulo tante uniform civil code ke tum kroi kre tum kaning ke tum antek lari lo Biniani North East State Law Nagaland Article 331 or 71 Mizoram Law 371G halahai artikel ang anak jakong ke Naga tumpad customary law na pen long le lang or tu long le bola sa artikel long ketok do
Mejo tumpat Article 371 jigalo ke tok do ame thang customary lapen ame thang ke claim ke dam pindeng support kalong che job dun long le pi pudo lapen in tum handa kar biang lo 6 itu long pulo paragraph 20 teng pulo tante ini tum 100% da tribal asotum ansa jakong long cholanji ame thang customary lo pangtang haben habe haren ka pangtang ro masa ka pangtang asayanda itu claim long ji pudan do de Jongsi Uniform Civil Code Jongsi Papas Det Bulotante Asik Sidul the Watcher Law Article 371 A the Watcher Law Article 371 G the Watcher Law Bulotante itu matha guna lo itu ke dunia kaido lasi non Nagaland penda me oppose lo Meghalaya penda oppose lo dak Karbiang Long NCL sabangke APSLC atau UCC ke nang ne oppose jongla Karbi ang tumas kansila tum pininje ayela Karbi Roma Saramay tum ninje ayela Karbi Cultural Society tum ninje ayela Karbi Lamera May tum pinyara tum ninje ayela Lasila tum mantulo kaninje ji Uniform Civil Code job je ko mantulo kaninje ile tum lato lai tum jong nang lama Jongsi alam tum yang parliamentary election phela yung si ninje aye ninje pekhe pulo tangke lage Uniform Civil Code akan kacik kroy tu asong sai selok situ pangdeng dan itu. Lalu kade, lasi nilihin kan apor en ponoelo minute cap masih minute cap ke patu jet lo non nili putui bang kelahen lo amu herjong dari itu mas suren ram sakit hai benda than pon lo je itu election ahun jong si kamang hudun lo pulo tante ningkan pokan tinta itu kamang pulo kuan teklan lo. Lasi, ini tuh election, tadi tuh council election do, lapen parliamentary election do, lapen assembly election do, MP election, lapen assembly election ahu depan ke ladake, non tribal satu mupan voter list kan khang lapen wood nang jok dun long le ke lage 6 schedule long tak dok de India constitution long tak dok de, lagi PSLC apa nadai piune. Jongsi council election lo tangke hada bangke lagi ke top do je non tribal satu an bangke lagi voting rights laben election angkar jabung jakong awet bangke lagi klanda lasi non parliamentary election ho itu la BJP ka cekrong hala Congress ka cekrong atau itu han menangan dengan paman bahai je asam lo Assamese tu bencing kidat dan itu ulun hanan bahai sida Assamese tumta indigenous ke ate Assamese tumpa itu dapen damor ke klung itu job cerita lapen tapre ake adevasi penceglo Gurkha tumpa itu damor ke job cerita lasi council hukang le itu kapre kasai si klendi parliamentary election bangke lage vote job long le bedung kampir e lapen jom si itu kampir det lo tante APSLC itu si India Constitution karkan lo 6 schedule take karkan asam se bonded po lasi labang so kapaman buhi da dia pa il tum ka duk betame makha pamekan ji non la RSS bongo senado il tum asam lo opposition party atum pen jakong ka Jepang tangje pa kacing kia jo il tum han menangan nong nona ke jo bohan boril sida Labang so a press conference ni tuh dia ko kami ini tuh masar jaya kathanan do dulu itu mas general secretary dulu ini tuh APSLC lo pedung leader tuh ada cingwai cingsai pensi labang so decision and lo je AJP puno rajo dol puno lapet not India Alliance India det pielo opposition tum an BJP aphan UCC aphan ke kroi kre atum an cingwai pen isias a forum ati India asong opposition ci form lo halabang solo decision ke NG phansi bang apor jenang bong lo la solo APSLC tame me sen decision endun po kacingwai cingsai dun lo itu masar jaya gathar nang jabon sini tun claim dun pambe pokusi nang itu rat hengu tamele dun jai bong lo la si apor lam do pokusi nilihin pen nang itu phan gathang pon di dulang sida nili palit tong tekhet po la si non tarik shrop tame West Karbi Anglong Langkiroy mate Meghalaya lapen Assam border lo halaga tame Piniasong
rat jing rumah mai pidoji bini gace to mamuluk ang tame hala bangso tarik trokarni nang tung tame nang dun ko kusin ring te kono lapen hala dake lake border alam tu kasi border along tame tum gace jok gace thangni bule hala dak kang thu dangni gali hala amit sale manipur long kewa maka cek coklit tumujok laku bangga dia nangi ini tum hala dak kedang ke bis building apan khasila pen garbia tum ko sonsi ke doram pe thegima ningkan pharok ke do insam jinason ladang sodang sin do paklan nangi nasigadu pe anda chunung rilo nang tum gace tong di pusing nasinilihin pe nang tum phan na churo si pajir lo pini ladang so mailong mesen pe nang tum nang pachun dum nang pakla dum thegapot lapen RSS akar biatum tame ame thang me thang jobche develop realize that APSLC is the only political party who will protect for the trans people who come up and join the board nili churolo lam jai sinil nang tumano lam ke jai jor pon ko gardo